Kembali pi baro ngi pedang sobhai pi syakani program tutip yaki an. Hagani ka program ni jawalam ya pi yaki program ki baper be day bat ka kam an ba karukom trai kam jongka. Hoat baro ngi tip ba ka an ka don ban bu ingi ka jingshingan bat ban penong ya ka imlang sa lang hi ka basuk ka basan ba ka babhan nak mentai baro. Henry bun sin ngi julap ba ka ni ka an ka long ka ba bat ka lan ba ban so thu. But day na kani ka daw ngi walam ya pi ya kani ka program khnang ma pensuk but ai jing so thu pi khambania halor karukom trikam ka an but ngi je weru ya ki real sempang ka an kino ya sat an but ki he sarkar bikin wan ban ya sam but ngi but ban ai jing tip khambania halor karukom trikam jong ka an but ha kani ka por ngi ne kran halor ka phang Land Acquisition Act lani ka an shim khando jong ka sarkar but iba dan lang bat ngi ha ka studio jong ngi ha ka ni kapor ide iba W Khlem IS retired commissioner but secretary law department Shillong khleshi bon ba e ga jingwan jong phi shakni ka studio jong ngi mantagas ngi de shwa bangin sdang kwa phen batai khindiat chapang ka RFCTLAR but RA lane ka Land Acquisition Act khleshi bon kong kani ketiga an gaba nadu kapor yang pareng ya kani Land Acquisition Act la pas haus nem khat praspa khana kusau ha kapor yang pareng ban nadu kapor hadu arajar khat lain tu indang penteri kami kani ka an di haus nem arajar khat lain nagaliang ga sarkar India kila penmi ya kani ka an kami khod Hagatin parang the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013. Tiga ni ketiga act lani ka an bala pas daga parliament hag digipor daga central government but ki jalla berhoj bahaba po jongari India jongi ki penteri kami ni ka an. Tiga ni ketiga an jong sarkar pedang kepada siapang kumnu ban sim khandau kumnu ban sim jaka ka sarkar bat ya ka rukom kumnu ban sim jaka bat kumnu ban siu compensation haba siu compensation dari sarkar kita try jaka gede ban datib hakan rukom ya ka taga jingkanya compensation ya ka jingkanya taga pisa ka ba kidai ban yo kidai ban datib kidai melong don ka transparent ogumba suggest ke title yang kini ak. Di kini ak kaba mentar teng yu hot lengkot Land Acquisition Act. Land Acquisition Act thor. Tika ka hok jongki nong ajaka. Hagabi de bat ki nong ajaka lani gi try jaka ban suong no ki don ka taka hok. Banyo ya ka dor jong ka jaka kat kum ka dor bala bu daga sarkar lemba jong kolektor haki jaka rid har gi ong kolektor ban hang ni ha rikasi janji ha mekhale ka mun chong no ni ong DC ti ga de bat kani ga benta ki tra jaka gi don hok hi ban yo ya ga dor ga balabu bat la da je ba don ga jing diling ong tin pareng tamut ga jing slam kapor mo ga ban pendep ya ni ga proses bat ban siu ga ta compensation kador kala aban kiur hadu gi arsya alasya ne sausya ru hage bidai bat gi jaka sino gendong bat gi jaka po sorpat kala aban kiur hadu arsya namut 100% gum yang tin horeng namar ba gadon sakatu bang ong sulasum kadon tu oi ki kimat bakong san hagani ka an hagani ka an ga bala bu daga sarkar India ni tip syai bat ni kanika an ga pentigna bau try jaka hi ude ban yo eta jing siu compensation ka babiang ti ke jing fix je kata ga compensation gala ban long kat kum ga dor ga labu du government du DC bat kum juru halor ke jing so thu jumut lang jong ga sarkar bat try jaka ti la da je bam don pat kata jing so thu jumut lang tim don lanti da gumai pat haban le syakut si yang bisar ti ga yang bisar ga ba nakhamat da ga dei ga yang bisar jong district judge miong haman lagi district tu ti haban u kolektor ga mud DC haban refer ya tu habam don ga jing ya baik lani jing su jumut
Kawai pat kamat akibide bat kani kadai ba deban tip thikna ya ka rukom siu transparency mo hagitin parang yung bania sutu bania tip ya rukom siu galong hanu rukom bat kabalai pat kadai ka jingya tip lang rengkat bat kasinong katau na marhaba ya sedang hi kani ka proses jong kani ka land acquisition haban lei lembaga sinong katau ti de bandon ru ke jingya tip lang bat ke jingya sutu lang bat ke sinong katau ti kawai pat ka pon ka mga kuwa benong ni ke de ba kani ka an ka yada ya kitu gi basya kata kani ka jing sim jaga jong sarkar subu ha tu ke jaga ga ba la mut ke sarkar ban sim don gibri ba syong basa tu mo kam tam gini ki tribal land ki jaga ritor ki jaga pling area no tin pareng don gibri ba syong tu jaga tila daga sarkar ka sim no itu jaga di bandon ke kerja rehabilitation itu ani tin pareng mo itu resettlement itu tiganir ketika mat ga ba don kam ga ba kani ga an ga pentikna ka batai sai bat kumjul kini ka an ka bu ka dor bagi priu kinong sim jaka kinong ai jaka bat ki basim ru le si ka government ka pensim ha jaka jong giwe pat ki party nam ta ki company la ni ki private individuals ti hang ta don ga benta ka ba ki de ban sutu ka dor pala bu mo ti ha kini ka an don ka penalty clause ka bang ong ka mo ka kata gejing pensitom na don gejing penkany na kanu nu liang kanu ko parti ba penkany kendon juga ai ti ka kini ka kendon section kandai pun riu jong ka ai kani ka section la ni ka kendon ka ba kandai pun riu juga ak ka kren yang ini pon ini mat ba kino ki brio ki bayo ya ka jingyo la ni ka ta ka compensation na kani ka naga jingsim jaga jong sarkar kim dei ban siu tak kamut galong ha kitin faran tax free iteng teng gibrio gim sau thu mo gi pai ba jungi ga ba ya le gini le case mo lan acquisition case teng teng plida la ni manum gi banabar la ni urang ba sinong gibrio gi ba bi ba tem jenong gandong mo kin ong ai nga silak pialayo arfolak ai nga silak na marang habis siu ka bai tax ni ka bai ka tu gi bai babun ti kani ka section ka pentikna ba den don komunita gi gi ban siu tax siu government ni sa kan nugun income tax kan nugun department don mo ti kani ka long ka banta ka ba gi pai ba gi di masuk thu la da ngi sim gi kani ka banta ka bi ban kani ka an ga bla pas daga sarkar India ti ka pat kani ka kendon section 20 riu jong kani ka ai kani ga kendon ga ba sauhun riu lani hak tin parang ong ga section sauhun riu ka keren sepang ga jing sim jaka dari private mo private sebut private ka company gaya kaya te bat utrai jaka ban sim jaka tu ti la da don makana kum kata ga kerja min ong tin parang transaction ru ti don kami ban natib gi ki sarkar nomor balik sei hak tu jaka la bandon gibriu basyong tu la daya sim makna la yabiang kata kador kadahi ban yai lamba jong DC ti habaga yai lamba jong DC na utau nong terwa batrua ya ta gi ya khandeu bandir haban ya sutu jumut lang badu DC badu nong tir haban ya sutu jumut lang badu DC bad unong tiet udai ban apply how DC ban pentip ya ke jumut ayu ban ke jing temu mo ke jumut ban tiet nang ta ke jing temu kumno ban penon kami ni jaga la ke dei nam ta ga hydel project la ke dei na gumenta ga nuga karhana bat kinung project mo nang ta de udai ban agi mat gi ba kongsan gi ba dei pangani gi jaga nang ba ki plan ga kerja plan gi barit i ba udai ban ai kenang ba nagaliang ke sarkar kin sotu bat la dajia ba don kam ban pentri kam ya ketua rehabilitation bat ketua resettlement scheme haban pentri kam nomor ba la don basa tu jaka kibrio kin ban susya be basyong basa i tu jaka kin ban susya be tu di ban don ke proses ban bakin pelaj tu jaka kat ngum ka ai ti ke ka jing temu ban pentri kam ya kani ka ai ladangi pej bha ha ye de bat kani ka an
kajing tumu ka long hi ban pej ba ya ga hok jong gitu try khandau hi mdei ban yu roi kim dei ban du ka ta ga hok wala da ka sarkar ka sim ya ga khandau ru unrei ka ta ga hok jugi ka don hi nang ta ga rukom ban sim khandau ru kani ga long ga benta ga ba dei ban ya shailang ha ga rukom ban sim khandau la ga dei na benta ga e ga project la ga dei na benta ban sina karkhana la ga dei na ga benta jong ki office sarkar la ga dei na ga benta jong ka gilen sipai mo ban song gi sipai gi swar ne gi mo gi ne gi kinu ki office sarkar ma chong no bat gue project la ne gi jindon kam jong ka government jong sarkar ti ya gitu gi ba song basa ha to gi jakaru baga sim go sarkar dei ban chu kuma amane mo dei ban chu be tu dei ban le kat kum ga proses kat kum gi kan don juga an kana ba ya bit ya biang lang na geleng jong kiro ti ka kani ka jingshim jaka jong ka sarkar kas dam kumno habang ya keren pangga prosedur me ong tin fareng la ni ga jing mo na du basdang ha du bakut ha ga bi bang ni ga jing sim jaka ti ka sedang nang kong e da ga jing pen kre ya ga tu ga bangi ong ga ya ga jing le jurib hapan pen kre kum no ka plan ga long no ban le jurib nang ta de haba le jurib haban le ri ga tu ga mi ong ha ga tien no way mo social impact assessment SIA social impact assessment kabamut haban assess haban sotu lada yakni gi jakala sim go sarkar ka ega social impact bagatuga gi jingta ma manjong no ti hadien bang sarkar gala ibit ban sim ya ga nugu jaka la ga de gi jaka go ba at bathem la ni ga nugu jaka ga ba ka sarkar ga ibit ban sim kat kum ni kam ji go sarkar ti ki paj ba ki de man sautu ya kata ga benta ki ba syong ha saudong mo itu jaka ini tu locality la ni area la banong sinong ru ki de man sautu sya ya kata TUDC la ni USDO la ni no officer ba de field officer mo ha ga tu ga level ha ga district la ni subdivision ni ga no tanat rekam ga ba ka sarkar ga ai ka IT ban page ya kata ga benta ki de banda page ba page bnia ba da access ba gede ruban ya kendu ya gibor penyaj sinong hari khasi jengi sia gi ong dorbar sinong mo orang ba sinong itu syarid khar gi ong gi to gi panchayati raj panchayati raj municipality ban ta ha bagi lek jurib ru gede banda bataisya ya ga tarik kat no gede ban lek jurib bad haba ai ga tarik ru ya tu tarik di banda pentip pajba kena bagi pajba paru khoj kin sautu ba ka sarkar ga wan ban sim ya ta ga jaga ka balha ba po sinong ga jongi ti hakta gurkom la ban ya sautu syai ga don ga transparency ba ka title jong ga tu ga ak banga puli mene mo de ban don ga transparency ti bre ban buru ka website na Malaysia itu lanang la tip lanang la start gila ban page ka website jong ga department lani jong DC lani whatever kat baga demo di ban bu website kenang ba ki brio gin sautu ya baga sarkar ga nang jing tumu ban simi kata ya kan ni ga jaka ti haba ki let jurep ya kum ki ai kan ni ga benta kafe na ga we ka jaka su we pat ki jaka ki don ki jaka gi ba don jing tung ki don ti haba kim don jing tung gila ban pe ya ki whatever mo ki jing tung mo jing rap ki briong tu gila ban pe ki dieng ki si ki ba yu ki ba don hak tu jaga ti gin access ti gin hap pe na du ka ki jing tung jin tep ki ba don hak tu jaga gin hap pe ru ba la da ka sarkar ka simi ka tu jaga kan kta ne mi ka yo ga kot jong gi tu gi brio hak tu ka sinong la ni ki ba ke so dong gi tu jaga marjan kan marjan hoy nang ta yo gakta ru ya gitu gibasa tu jaga yo don gibri basa tu jaga lani yo gakta ya gisurok yo gibri balik satu balik na gi sinong se we pat ka sinong mo yo gisurok lenti sengkien yo gakta ya giwa nala yo poi ka jing blok itu gi nala ni gawa ti poi ka flood mo ti kan kta pat yo sinong ka tau haban pe kita gi berkhoi nang tai ga telong umbam umdi namar bala da sim na sarkar ga de telong umbam umdi yang tai ga laban don ga
social impact untuk kita mah yang melaksanai gaji di beri untuk jaka nang tadi jakarap lah daga sarkar kasim gini jakarap yang tagalaban kita ya gini penmi mariang di duna pat ka supply ya mau gitu jur jap ini gitu tegi haban pe rule se ya ki jentung jetep i batung ki beri tung hatu jaka ya gi school lane yo ta gi dispensary lane gi PHC but kiwe gi jaka gi ba ki beri gi penonkam wat jaka batang beri lane batep beri tiga targin haban pe ba na gitu nagal yang gitu nong le jurip temu jurip kalau bokongsan kan gitu kalau bokongsan ya nomor ba hagi sia ka syong aku tu jing le jurip ki jongki bagin analyze kin pe benia ba la ka tu jing sim jaga ka dor ka ya ham mat gani ki jing du pat ki breu ada ki jing du jing breu galong sabab palat nai sim de ban sim marita jing penkam jong sarkar len jong tu company len jong mo jong tau jaga syong sipai kan pentut pat ye gani ka ba social impact hamlong Mentan pila ong sepang ke SIA study report mo. Kaya kita ke SIA study report. Bagi coginong le jurip di kebede bagi social impact assessment mo gile assess kata kijing kata mo. Di ada gile jurip le studying tu gile ban air report. Di kebede bat kendiga report kita ginong le jurip gile ban air rengkat rubat ke bangi ong ke SIM Tamut ke social impact management plan. Kita ban penkrek ke kenta ke kerja management plan kumno ban manage. Habadon kata ka social impact. Adon ke kita kumta kumno gin manage ba lada sim ko sokari ni jaga ka gijing kita kan namlong pala de. Lani la ban le de kumwe pat subu gakta ya ke jagarem. Di hatu laban yo no iwe jaka biba laban irrigation tu lani ba laban develop itu jaka kanam tut kanam baga ka production kalong kumju itu jaka bila sim la du no subu sikuntal khau tidak bayo pat di tai we jaka pat la yo nong penban sikuntal steng ar kuntal khau kuba penmi ti gumta ga yarap ni ti gidi ban le ha tagurukom ka bangi ong social impact management plan ban plan ha tagurukom ti manu ba badai ban pet benia ban penteri kami kini ke SIA report. Gabaya day bat kini ke SIA report ndi gila ada mau gitu gibalik jurip gila ada penkre kini SIA report. Normally kadon gawe expert group kaba lani ke expert yang body yang kaba nagal yang government ki bu ban pej benia ban jurip ban pej benia bah lor kini ke report ku ban pensionorim la kani ke jaka kalong sisya gaba dehok ban ya sim nagaleng sarkar ni kamlong namar ba kakta palat ya ke social mo jung im jung beriu pa mo la ka bai de bam di la bai de bat ka jakareng ta ter tikin tikani ka expert group ka de ban pej bine halor gani ke benta tikani ka expert group akan thub ya arngut ki expert ki ba de nagaleng social service nata arngu di export giba nagaliang ga sinong la don giba la nang la start giba tibhan naga tu ga sinong la ga tu ga area ti haban kentub yakiru nata arngu di export akabiya dei bat ka kitu giba kilandot mo giba syong ha tu ga jakal si don giba nang giba start giba tip sepang ga ni ga gila ban sim arngut nang turu bat uwe pat ude technical expert ubade ga ya ga tu ga line Tikini gi members kan tup gi lang hapo yang tu expert group dan expert body. Report. Ti la ni empat ban lat ni ke SIA ban kam lengkot ni dep kloi ke rukom sim jakan ke sarkar. Oh ya ke biar dai bat kan ni ke benta lada ka jing sim jaka kali nam ta ki project di bagarki. Let's say don ke jing jia ke mo ka jing jia ke ba let's say kawan kan national calamity hapan yo jaka ban resettle itu gibri gula syakta tu hap sim garki kunci jaka timban sela hab ban kal hindale ke tugas SIA ke yen oh la sitom la syu ti leragalong hat ka rum gala ban le tang ban nagal yang UDC pat
hakapor bau simti ya kanika jaka udah ban I notice hapo yung sa puprakanta yau try jaka shua ban simti but ba ladala ban siru katu ni kuma prapel lagi spa la ban siru kata ya gador yung tuki jaka kabalabu mo tingana kata gede rukom gaba la specify kanika akam kat kum doga section la ni kendon arway ti ke ka jingyada bakarpang ya ka jingduna panmi marbam na ni ka jingshim kendo kata di jingkeli ke basunat sibun namar ba hagbede patkan di benta ngin syam berabor ba hagi benta ki ba don kam ki ba mlalai ba di ban sim jaka ka surkar hakum gini jingjia ku malak de mentan mo ti no way out haban sim ya tu jaka ti lada sim ya tu jaka sibu don ni bentai ba di jaka rep balong pentor ti ban sila hab sim ti lada kalong ha ta rukom na lada ka surkar ka sim ya tu pentor ba di jaka rep lani ba penmi itu ngimo ki marbam ki ba per ti ka deiru ba ka duty ga kamram juga government ban replace kum tu ma ang menne ban thiet no lani ban penyo sakawai pat ki jaka sawai pan nagam ta jung tu gi batrai tu ka kamreng hatu khanang ba ki penmi mar rep kan long balance nam duna to hini por sausan banai si la banduna cubu rep kubi di sausan banai tu basim la banduna ten rei hapo sistem pat la yo ban replace daga way pat ka jaka ga pamaki girep ya kata ga rukom ngila ban yada ya la daga government gasim ya kini jaka ga bugum gini tikat nupor kan simpor ban pendap ya ka jing sim jaka ka sarkar kat kum ga jing experience jong mo ga ba yade ba gani gumtan mar pu ngala bat teng mo gitu gi pos ga district menchua kani kadiga babun pelat i prosedur ni agalan acquisition bun pelat i prosedur ladang isim kat kum ki section mo hagani ga ak ka thamai ke jing I notice ke tu ga kendon ga bakhat way section 11 jing I survey ke jing survey khandau section ga bakhat ar nata khat lai khat sau khat san terter bangan puli gini section bal khoi ba trong ba hadu section life fundai te prosedur gi ba hadu arf southly tagi step ki kendon ban nyai lembaga ni sim jaka ti kat gum experience ngat more or less sans nem ga simpor ti lada kat tu kan gi proses pat la ban pelengkot gum kata ga ong nya keren ne mo ban like naga tu SIA ya ladang ila ban le atau kom kham lengkot indian dan re ladang sim kelum hide ga bajrong minimum de sans nem ga simpor ba mat pendam hakanu ka rukom an penbiang jaka sa ya ki basyong haka jaka basim ka sarkar ki ban sa shaweng no ni bat ki tna trikam kat kum kani ka ai haka bi dei bat kan ni ka rukom ban penbiang jaka ya itu gi basya akta na daw ging sim jaka jung sarkar ka don kat tu kan ni ki benta haka ba ka sarkar gum hila kli mene mo kabu kat tu kan ni tna trikam gi fair ga thung kabu gi officer ban pej gi badegi administrator kat kum ga kendon ga basapulai nang ta de kabu rio commissioner kat kum ga kendon ga basapusau nang ta ka thung ri ga wei ga committee ga badei ban pej ya ga ni ga benta kat kum ga kendon ga basapusan nang ta kat tu ka committee haban mang ya gi jinglut jing sep kan nu ka mo lesi daga basim daga wei pat gi jaka lani la don kam haban ya te ban hab sina go men ni wat ya ga ying sa yu ki temporary ti hang ta don kam man sina sa ga ying yu ki te jinglut jing sep ka don ni kat gum ga to ga kan don ga basau phun yo nang ta ha ga bi de bat kani ga benta pat ban penyaj ban pej ban monitor ban khmi ti don kam saga state level lani kitu gi bamde state union territory de bandon ga monitoring committee haga state level kat kum ga kendon ga ba sanpel nang ta de haga national level haga national level don ga de bandon ga monitoring committee kat kum ga to ga kendon lani section wi ong ga ba sau po pra nang ta pat
Segawi pat ke kendon ke ba sau Hyundai kat kum gani kendon galong ba deban ai report nagaleng ke surkar jela sia ke surkar pedeng halor di kani gemta bat haga bakut kini ki tenat trekam ba fer saya telun lang tu haga ban penbiang danong sedong. Di kapor kalong ke lingkot ngi haban penkut no ini program hagani kapor te ko kindiat pila ban ai ka kubuan nang menta ki para nong pek ijongi mo ta khnang makin long mo away halor kani ka act. Kani ka act hagi sisya kalong ka ba don kam ka bagi briu gidi masutu. Namar ba kani ka act kalong ka ba long friendly ke bayarap ia ki try jaka. Ti ngalabat kumu bun snam kumu isi ngalabat bun snam ha bayade bat kini gi mo kini gi kam man sim jaka ba sarkar. Nagali nga sarkar gi don gi jing gi mangi kendu ha jing bamlong madan jong jaka ha jing bun palat gitu gi jing don jing em tu nang ta jing bambit bambiang gi kot isla. Nta buon sigi nong kam habam biang kot sila tu nga ke tu jaga umut macam surga nga don interest firi don interest tu don interest hang ta ga mi ga jing bambit bambiang ti ka badon kam golong ba ngi nagaliang jong gi pai ba gi man su thu ba bat nu jaga ka ma gi bilong try tu jaga di man penbiang ba gi kot isla khnang ba ha nu pol da don gi jing sim jaga ga surkar lani let's say don kanu nuga mo uwe ukam jaga ti jaga lani don gi yekni jaga la biang ko islam mo biang hi te akum gini gilan aku sian ke su gin kam duna habla biang gi ko islam nang tade ki gi wan tuklar jong gi we ki plidar ki we mo ki bamde don bentai hang tu di wan tuklar jong ai ngan yarap nga ai nga kat tangan yarap nga kita berokok jiba kim dei ban ki pai ba kim dei man siap pentami penbi kum tong mau men teng yang dagi layar rapat yang dong julut gata ban hapsiu tiu tu pisau bayo si polak lalu no ada duna kum kita gi tigi pai ba gi musutu ini gementa ba ini kalau gementa ba don kami bagi di man sutu tiga por kam syasyu ingi menang beteng ini ke program kidang bun ki trai pidang dan ban sam hoi tama kapor kam syasyu ti kuble shibun ap ge jingwan jilong kloi jong ping pen wan sing studio jongi ban sam shibun kini ki halor kini ka phang ti porlok nong pat ngila poi je bukut jong kini program ti tat hadu bani kenduk biang pat ha ko ke episode na kalian ka didi meghalya nga ai kuble pi baro